preuve fop ko mi do jogiti mi na mi fetu do goy mais nini ko mi woni do so nani mi mayi c'est lui parce que mo be de sare wotere e mo mari contact ga chapabe wadi yeso ko woni fi cartel na mi ngwachata. Depuis là, j'ai eu peur de lui. C'est en ce moment que j'ai commencé à l'enregistrer pour garder de preuves parce que j'ai eu peur de lui. Mais c'est pas parce que Armi est cartel, c'est vrai. Mais mi devant tout le monde, mi ya mi ta cartel me fonda. Mi wadi comme oui comme ya mengi. Kala comme ya ta comme do ta do assistant me be do ta ilang atche. Donc ko hala mola na ka men mi do mi ngo pieza tala. Est-ce donc femme de. Parce que mi do dario yow tidi arabu jo yeswan. O organiser fi programme cartel wala ndike on on mari élément be Niceville. Arabu auto mi do jodi onno e moto o landi on si onno mari onno cible Niceville on indi mo way ko fionu o wolani mo ni wo goddo no manki mo respect no eni mo mabbe donc mo vala da ittu golonti on indi mo way ni no woni disponible yewti yeso mi do jodi ko na talla hollanne laado mi do jodi ko fala ma jombude mo fala ma humpitagol ka merci dungo wadiri bit makko ko yo min foli to mi immo mi yami ko woni haadude jibuyno ley ko alla andi ko honto dum do suti goto anda minga Kanavaro ko vil goto me woni Kanavaro kamen yidi ko dowgal sunna farilla landila gore be amben fo boddo do no andi entourage makko fo no andi ha hande o dragalla Kanavaro mi andu no hari mo jombi ka réseau bay mi landike mo o ni mi no o jomba divorcino e be ngu makko o no wonda e be ngu makko preuve est que ko kanko to woni ka appartement makko o no wonda e be ngu makko ko ibbe ben wondi be mini ok du coup endardum mi découvrir gore makko tigi da lanila ene foli andi ono njombi no mari bi betato na war mi menda me daari mi taxi mi tay way be ngoma kono bordo do la bordo do ndari mi tay min ko mi debbo min mi wonata deuxième femme d'abord deuxième des choses min be ngoma wonta bordo do mona bordo parce que déjà la banano lanta da njombi daka finalement hida njombi min mi tanata don no be pas ok. Et mais il force la situation. Hey, preuve d'une wodi ton pouce à minaru goldo. Mais de jogi ti preuve di makko billahi wallahi tallahi sino mubbi. Mo andi tawnini comme woni don taw ko lay. Preuve d'une jogi ti 100%. So yakto ni meden kelondiri parce que ko don o base. Ok, joni mi lawa yow ko ni Carnavaro ko mi. Abo ko ne remontada pardon. Abo la remontada fi Allah. Ok, vas-y. Landinti non c'est free quoi. Donc, ko fi dewga. Bordo do fappo no andi ko no woni maltraiter de do bengu makko say bengu makko hay pantalon so watti kala no yuppade bi ebe fo no traumatiser sabu Kanavaro parce que c'est quelqu'un qui est arrogant. Il est psychopathe. Lui pour lui c'est lui qui commande. Quelqu'un d'autre ne peut pas parler. C'est lui qui va parler, c'est lui qui commande. Pourquoi? Il est qui? Awa ko traumatiser golla ngo fala no contrôle la l'enfia ngo wala kala ko fala harami ozata awolu gol. Kono minge makko men wonir no bordo do mi da wawdu gol ton pousa fi Allah sina usime yata saria wata la Quran ko mi fala anne la kara la mari preuve jidin ko piata lan ko fona jogiti ton pousa me luttay kaso foli ta men min ga hala go pousa mi bebe yo dutu mi joko fala s'il te plaît donc ko bay non on dario tawi o wata la manipuler min kono o pianta ma o jomba de ma sister parce que me fala lan contrôle de connaître on jak gujo non ko do pirta mani no ardo wondi fuli si me den kolondiri min mi ha jaka yar gol mi asima do devant tout le monde que wilan keli parce que mi ala e dewgal comme célibataire donc ara ka j'ai le droit mi kelo ko alla mi hulata wona banu adama si mi do kelade mi ara mi asima devant quiconque mi na wailan kelade mais si tay kay hunde ne nano woniri min na nano woniri ko dewgal men haldi hari menen di do men seeda ta do fo no andi di men do il m'aimait il mo andi mi do andi donc il sait hay kami woni do hibe andi mo donc ok on fami ok dun no min no hakila men ton min mi yeya chonchi fo no andi mi yangani hoore an lakkere ande ni mi finay mi modo midi mi ya golle restaurant mi golla ha 2h 3h mi arta do hala mi sella mais mi jodaki ñebe mbudi andi mi udditi place angon mi sodi tonci mi do yeeyu dem de watte commerce ngal ko lande buriade mi surra hore am ko livraison o watta o hebi problème o ni mi foli am mari problème auto angon boni wallan o addani lan auto wal jeep wal tay ngal e garage
hala taw fi ko men ye ka cartel to duma dum do mi wata détail do parce que no ga fan no wona ni explication o ko fe ikon taw hakku na mi nana ali fusen quand même Tom menani ko non on nganga nani fata ko mais min fus mi nana ali quand même non. Ok, non, non, parce que capture du monde ou bien peut-être encore je vais revenir sur ça si c'est ce que vous voulez entendre. Bon, nous manions dans l'angoton, on nous a occasion 4000 €. On nous fait la ligne au mot. Mes des amis, mina pas un bout de la Guinée, comme il n'a pas de channel, donc orange money. Il n'a pas orange money, comme il retire, il n'a pas orange money. Oh ya heu ta téléphone ma ko ya son na lanchon ci din après o ñowana la wadana langa afami ok ayo no dila woni la mu mari irzambudo ni ñawlu mo 2500 ko buri dum don taw no o lawni no la ni 3000 ma 4000 min non min mi wande na dum don do de min mela wallin do 2500 mais non ko marki programme ki di mari programme parce que la ndua adugol cionci o inni mi ko irzanda mari préviande comme waddi do fi mbudande fo la jogiti fakku mi do jogiti o indi mi fi Allah mi wallumo ko irza min yawa wari haado mi konti kelen donnimo bawo ni mi jonnimo woni haka sumaye mi jantimo min mo min lan hatol inni mbudi mi naba mbudi fi lagine e fi cionciani kay fi junganko o inni mi no o jogitaaki taw wo kanko wo mi fetintamo mi hawjintamo donc ma mi wala doy o yoba ilandi me man me nandi ni min no min wona no ka arno da do taw dalan indu dalan da ma pori ko ande mi jettuno mi jonnuma parce que ko ande marda min ka sim hebi ande jonni tan ko an ko fi Allah hotta nabijo lati jabali ha joni watti menace watti dogude leyton on ha o innimi on menace la ngay kay dandi soit disant que simi anti mo mbudi andi kanko o ara o demanti sa fi kay di andi o nam ko mi woli ko foko fenande o menace ammi o dumanno o innami no mimi do waaw ma nade min bordo do ko min laami do mi do jogiti kadi ko kambani lando o inni simi wona e bordo do ma men famondira ma dum mi wata wonde bordo soit mi maya ma o maya kala mo yidlan do wara yontin do mari on prévent hundi ko makko no ruwan ko me wadde min e kanavaru o inni o harna la ngaduna bordeaux wosimi debe na sata bordeaux billahi wallahi tallahi ni kala ko mi yata ko mi dowta do assistant meme be dowta la acce donc ko hala mola na ka men min do min o pieza tala est-ce don famude parce que mi do dari o yewtidi arabujo yeswan o organiser fi programme cartel wala ndike on on mari élément be Niceville arabu auto mi do jodi onno e moto o landi on si onno mari onno cible Niceville on indi mo way ko fiyonnu o wolani mo indi wo goddo no manki mo respect no indi mo mabbe donc mo vala da ittu golonti on indi mo way ni no woni disponible yewti yeso mi do jodi ko na talla hollanne laado mi do jodi ko fala ma jombude mo fala ma hum pitagor ka merci dungo wadiri bit makko ko yo min foli to mi immo mi yami ji hore a Niceville mi bonna programme ngon dossier jandi do bona taba wona hande kadi si me bay do kaydi ma goddo jombalan si me heba kaydi o contrôle lan comme no falira mais Allah jungo labu ngo metta mettugol nyande kala mi jam fi bano adama ko hore leydi do yalla ƴettitan den nyande he min andu be lambe fo no andi min mi andira ka fenande si gonga foti wa fello mi wawlay ka mais mi toñi kadi mi wulata mi ertata mi ara min na mi toñi hay si ko nene gotan fo no andi mi arno mi jodani ko tan deva mas min mo no selu rewbe mi accali mo hay kanko na goddo go mi accata sa toñi min na toñi ese on fami o wadi dum biya ngo ngale retour yo aro yalta o demanti sa na kanko sodi o ina na kanko sodi mo donc min dum big up plan yo mo bay woni menen di dono men discuter fi mbodding min ni mo mami hetta mbodding min ni mo mi do okki mo 2 semaines vocal mi do jogiti ko me yewto do fo mi do jogiti fi mbudi ande o inni mi o inni mi a oni sa imi ari mi jantima ko bay mi mapi goddo hande jantiralla ni nyamane min no min ni lan hatto ndi le mbudi ande min ko 2 semaines mi okkuma ba jono day menace dogi hakkunde amen ley joni mo andi way o mo sikkude peut-être kanko hari mo sikka min mi ara mi jawna on dossier do mi wona fi mbudi amma goddum o panico hebi o yaw memmi no dossier mo 2 ans bari mi do andi bari kaka koto makko do men nabata transfert kon bari ala gollude do ala ay kaydi mere ngandi bari do men fo bari ala do nini mo Portugal mo yeyto ka ko on to ba na Portugal banda mo yeyto do fi kaydi kadi je sais pas wari o imminori do o base e cartel pourquoi warani e cartel moi bari je ne sais pas c'était mon ami d'hier il a comploté contre lui et aujourd'hui même discuter tout pont mais ari mi dit bedo bah j'ai le droit de réfléchir pourquoi il a fait ça. Est-ce que c'est pas parce qu'il veut me détruire? Parce que je parlais pour mon argent. Il y a quelque chose qui s'est caché. Bah, je me suis levée. Je n'ai rien dit, mais j'avais peur.
non mi jaɓata ɗum mi explique ni madame Diallo min miɗo huli miɗo maapi he nini komi woni ɗo miɗo hulimo ga par ce que ɓe wawi yimminde yimɓe ɓe détruise la maɓe fellala maɓe waralan akke toon traumatisant fi Allah ombo kere carnaval ko ɓoyte carnaval on jiyaymo woni ko réseau ɗo mais on andama on jiyaymo woni on fu so wawa do non ko nini komi woni ɗo on teɗa ta woɗo wawade ɗum andi ko kamɓe woni mo toon kambani lan moƴno yimbinay ko waralan akke fi on ɗum o wowɗani ɗum par ce que mi ƴanti mbuɗi an ɗin ay mi yidimo e cartel minni o yattuma minen e cartel men haɓi o ari parti amen est ce que goɗɗo nannolan prononcie nde Cannavaro dow par ce que min si innama sutura ko sutura min kala ko woni sutura mi arata dow mi wirkama ko ɗum addi ha hande ɗum ɗo yaltude peut être ma mi explique la madame Diallo a mettamo tawatara ayino mo ɗo ay mi wowli men waddi ɗum si miɗo anduno ara yo wowla dow gattal lafforan ko miɗa et j'ai jamais voulu que ça soit en haut je me suis toujours tue mi gardi hundu kankon mi wowlali kanko mo andi ko ɓawi wandi mi ƴantimo mbuɗɗi o ari o ralii e cartel pourquoi o ralani e cartel c'est parce que si min mi ari mi wowli fi mbuɗani ma men mini ke fi makko hara cartel déjà no ƴettimo en élément cartel daranomo hara poppitan mi wengan mi nene rien que ça c'est manipulateur rien que ça awa mi min carnaval way sa nodda lannon ay ka aboto yo ƴaw ga o justifie o innami fenayi he yo ƴaw nomi ƴawri noon he remontada he wowlen gonga walen yaasi imo andi jonnon foodi yaasi quoi milla marlandagol ma parce que andi min carnaval ko aran lanko huudi an ɗin 2500 ji ɗin o yoɓayɗi so yoɓaldi ɗo yoɓayɗi ka saria ko piɗɗiɗi kon o ɓarminimi mi yalti ƴiƴan ɗum ɗon tawno hakkude amen hakkude maɓɓe ɗum ɗon koko ñawete par ce que mi wiyama goɗɗamo na tan ko addilan ɗo o naɓanalan haɓɓere ko on jon mbalan ɓe kelodira preuve foppo miɗo jogiti komi woni wowlde ɗo kon ɗo foppo miɗo mari preuve ko min wowli ɗon fi mbuɗi an ɗin miɗo jogiti preuve foppo miɗo jogiti min nami feetuɗo goy mais nini komi woni ɗo so nani mi maayi c'est lui par ce que mo ɓeɗe saare wotere imo mari contact ga capaɓe waɗi yeeso ko o wowli fi cartel namin o accata depuis là j'ai eu peur de lui c'est en ce moment j'ai commencé à l'enregistrer pour garder de preuves parce que j'ai eu peur de lui mi hulimo c'est pas parce que mi e cartel meɗen haaɓi en c'est vrai mais min mi wolno devant tout le monde min mi yayami tawa cartel men fonda mi waɗi komi wi comme yeehi ha amen yiide mais j'ai jamais comploté pour tuer quelqu'un nami on neɗɗo min mi he min miɗo jiidi Allah dandan itto wonki ñande mi miiji ittangol goɗɗo wonki yo Allah ƴettitan nen ñande posanelan